ndukadiga yenda tu mweri umwe one ndukadiga no kuma ndakwenda nyuaga koma ndokiria ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga ni meciria mutwe yenda tu mweri umwe one ndukadiga yenda tu mweri umwe tu okera wamboi Dona Maria JMJ asante 30 more minutes atolewe wapi hakuna hata bili hatutuongeze washa wivu okay so anikare we toke guragwo nako bamuirore kureta ni komi uheage okamwe muthenya no tuko nyenda tu mweri umwe one ndukadiga nyenda tu mweri umwe one ndukadiga no kuma ndakwenda nyuaga koma ndokirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga ni meciria mutwe nyenda tu mweri umwe one ndukadiga nyenda tu mweri umwe one ndukadiga. Thank you muromodo gwetosubukia 001 niambia uko kwa mitambo Korea kwa Facebook nyoksi wakatane Dona David Karaja Dona Kale Mebote engineer kirago wake made mudogo etuwa Jega Mpole Ketubili asante sana mudogo etuwa ona Jose Ngasha Jega Mpole umekuja Emma Mwangi asante sana na Peter Jenga K gukwira ni kwenda ni gutiko iganu ndirudi nayo tareke hiane gutware Mombasa werwe tamagi yenda tu mweri umwe one ndukadiga yenda tu mweri umwe one ndukadiga no kuma ndakwenda nyuaga koma ndokirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga ni meciria mutwe yenda tu mweri umwe one ndukadiga yenda tu mweri umwe one ndukadiga Hokera ina niyo latest release ya mudogo etuwa Tony Young Redwo Johnny Karembi moto kama pasi Johnny Karemi tigana na mugo no ngioria kamunyo ni gukuiganania mbeca icia kuonagia aigitwo ni ahiki yenda tu mweri umwe one ndukadiga yenda tu mweri umwe one ndukadiga no kuma ndakwenda nyuaga koma ndokirio ndakwaga DJ Mac George ndokirio ndakwaga toniga ngauka ona ndokirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga ni meciria mutwe nyenda tu mweri umwe